سلام بینندگان گرامی، اینجا دفتری مرکزی رادیوی آزادی است و شما برنامه اخبار آزادی را تماشا دارید. عبدالله اشرف هستم. حالا مرور میکنیم به سرخط برنامه امروز 6 دکبر. در نتیجه آشوب در زندان خوجند چند مقام اداره نظارت زندانها و 6 کارمند دادستانی از کرسی محروم شدند. سرود و کلیپ تنها با اجازه وزارت فرهنگ. 2 اداره دولتی خواستار تنظیم سرود و ترانه شدند، اما این تلاش برای پاکیزگی زبان است یا احضای سنزور؟ ستاره تابناکی جمهوری تاجیکستان در این قدم می‌دارد. دخالت والدین به زندگی فرزند با فاجعه انجامید. چرا جوانی 26 ساله در رامید خود را به دار آویخت؟ که چی میگه که پدر مادر میگن که سرشته ما سر نمیتونیم خاطر فرزند نمیکنیم. من با وزبینم خوب جون 2 ماه 3 ماهش دستم. برنامه را از خبرهای تاجیکستان شروع میکنیم. از آشوب در زندان شهر خوجند که بیش از 20 نفر کشته بر جای گذاشت حدود 1 ماه سپری شد. دادستانی کل تاجیکستان برای خنک نظری سرداران ریاست‌ها و شعبه‌های نظارت اجرای جزا را از وظیفه برکنار نمود. 1 نفر از مسئولان دادستانی کل در ولایت سوخت در دایره تفتیشات همچنان تنبیه گرفت. برکناری‌ها در حالی است که آخر ماه نوامبر مقامات انتظامی تاجیکستان علیه 7 کارمند محبس و دست کم 10 زندانی محبس رقم 3 شهر خوجند با اتهام اشتراک در شورش پرونده جنایی باز کردند. ادامه این موضوع در گزارش همکارم میرزانبی خالقزاد از شهر دوشنبه. دادستانی کل تاجیکستان در پی آشوب پرسر و صدای زندان رقم 3 شهر خوجند چند نفر از مسئولان ریاست‌ها و شعبه‌های نظارت محبس‌های دادستانی کل را برکنار کرد. طوری از دادستان کل تاجیکستان در صحبت بدون میکروفون روز 6 دکبر به رادیو آزادی گفتند سردار ریاست نظارت محبس‌های دادستانی در ولایت سوخت زفقیبک شریفزاده و سردار شعبه نظارت محبس‌های دادستانی در ولایت سوخت اعظم مامورزاده از وظیفه برکنار شدند و همراه با آنها کارمندان همون شعبه همه برکنار کرده شدند. طوری گفته می شود شب 7 نوامبر در ساعت 10 شب آشوبی که در زندان خوجند برخاست و طوری مقامات رسمی تاجیکستان میگن که حدود 22 نفر از زندانیان کشته شدند. در پی این حادثه فیض‌الله سفرزاد سردار همین محبس رقم 3 شهر خوجند برکنار کرده شد و نسبت او پرونده با ماده خنک نظری باز کرده شده و حالا در یکی از بازداشتگاه‌های شهر خوجند نگهداری می شود. این تفتیشات کاری را به جای رساند که سردار ریاست اجرای جزای جنایت وزارت عدلیه معاون وزیر عدلیه عزت‌الله شریفزاده برکنار کرده شد با سبب برآمدن به نفقه و در جای او معاون اول کمیته دولتی امنیت ملی منصور جان عمرف تعیین کرده شد. مقامات دادستانی کل تاجیکستان میگویند که در حال حاضر تفتیشات حادثه آشوب زندان خوجند ادامه دارد و در روزهای نزدیک به انجام خواهد رسید. اما سوال اصلی این است که برکنار کنی ها و از کار راندن مسئولان نظارت محبس های دادستانی کل حل مسئله خواهد بود، زیرا محض در همین محبس رقم 3 چند سال قبل نیز حادثه فرار رخ داده بود. یک بار 2 اداره دولتی در تاجیکستان خواستار تنظیم متن و سروده های آوازخوان‌ها شدند. وزارت فرهنگ و کمیته زبان و اصطلاحات امروز در شهر دوشنبه در یک مجلس متن خراب و ناروانی سروده های آوازخوان‌ها را تنقید کرده با ارسال یک مراجعت نامه از حکومت تاجیکستان خواستند که ثبت نشر سرود، کلیپ و یا نم آهنگ ها تنها با اجازه وزارت فرهنگ صورت بگیرد. اما خود آوازخوان‌ها که اکثرا در مجلس حضور نداشتند از احتمال سخت‌تر شدن سنزور در ایجاد سرود و ترانه خوف دارند. ادامه موضوع در گزارش همکارم زرنگزی نوروزشاه. شورای موافقت سازی متن آهنگ سرودها در نزد وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان در همکاری با کمیته زبان و اصلاحات نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تأسیس داده شد. کمیته زبان و اصطلاحات تاجیکستان در یک مراجعت خود از حکومت تاجیکستان خواستنی است نسبت آوازخوان‌هایی که معیارهای زبان تاجیکی را ویران می‌کنند چاره‌جویی شود. این مراجعتنامه کمیته که در یک ملاقات در موضوع زبان ترانه‌ها در وزارت فرهنگ روز 6 دکبر صدا داد از 12 بند عبارت است و در آن همچنین توصیه شده است که ثبت و نشر کلیپ و ترانه‌ها بدون موافقه و اجازه مقامات دخلدار منع شود. سرودهای حافظان با نام کوچگی و سرایندگانی که متن
матни суруду таронаҳояшон ғалат садо медиҳанд, тариқи барномаҳои телевизионӣ ва радиоӣ набояд пахш гарданд. масъулини кумитаи забон аз матнҳои коста ва муғоир ба меъёрҳои забон дар таронаҳои гурӯҳи аз овозхонон нигаронӣ карданд. чаро ту буди як гули хандон ки хандидан надори дӯст, дилам садпора мегардад ки мегарди ту дур аз ман, бимирам аз ғамат рӯзе ки пурсидан надори дӯст, чу фарёду фиғон дорам ки бишнидан надори дӯст. масъалаи танзиму назорати матни оҳангҳо дар ин нишаст баҳсро ба миён овард. бархе аз забоншиносон гуфтанд, танқиди овозхонҳо роҳи ҳал нест. бояд барои онҳо шароит ва замина муҳайё бояд кард ки дар интихоби матни суруд ва оҳанг мушкилӣ накашанд. инро кӣ метавонад барои онҳо тайёр кунад? ин савол аст. дар ин нишаст фақат ҳунармандон аз дастаҳои тобеи идораҳои давлатӣ ширкат доштанд. бенатиҷа аст суҳбати мо, ҳеҷ натиҷа надорад. мана гап задем рафтем. фахриддин малик дар ин маврид эрод гирифт ва гуфт баид нест ки бо чунин мулоқоту нишастҳо чизе дар санъат тағйир ёбад. бо ситораи тобно ки ҷумҳурии тоҷикистон дар ин қадам медояд, аввал қадам мебарад дар ҷои давлатманд холу дар ҷои дигар устодо. ин шармандагӣ аст барои мо, ин сари хам аст. аммо ба танзим шудани матни суруд ҳам зиддият накард. анамун рисолати худро ба масъулият бипазиранд. ва дигар маврид ин аст ки ҳунармандон ва овозхонҳо ва соҳибзавқоне ки ин имконро надоранд, канор мегузоранд ва ана ҳамин як ҳуввияти фарҳангие ки имрӯз аз ин ҳамоиш барпо шудааст, ана ҳамон дифоъ мешавад. дар ин мулоқот пешниҳодҳое ҳам садо дод ки пахши таронаҳои дорои матни коста дар тарабхонаву нақлиёт ва ҳатто расонаҳои мустақил манъ ва назорат шавад. бархе ташаббуси нави ниҳодҳои ҳукуматиро маҳдуд сохтани ҳуқуқи ҳунармандон номидаанд. як ҷавони 26 сола дар мавзеи ромити шаҳри ваҳдат ки то охирин рӯзҳои ҳаёташ дар андешаи ба хона бозгардонидани ҳамсару фарзандаш буд, ба гуфтаи наздикон қасд ба ҷони худ кард. волидони ҷавон, хонаводаи келин ва хешовандони завҷаи ӯ баръакс волидони домодро дар марги ӯ гунаҳкор мекунанд. худкушии ин ҷавон мавзӯи дахолати калонсолон ба зиндагии оилаҳои ҷавонро дигарбора доғ кард. то куҷо волидон ҳақ доранд ба зиндагии фарзандон дахолат кунанд? хати қирмиз куҷост? тафсилоти мавзӯъ дар гузориши Сарвинозӣ Рӯҳулло. нуриддин 10 рӯз пеш ҷасади овезони бародараш Раҷабалии 26 соларо инҷо пайдо кард. мегӯяд баъди он ки ҳамсари бародараш розӣ нашудааст аз хонаи волидайн баргардад, худро дар манзили нимсохташ дар ҳамсоягии волидон ба дор овехт. манзиле ки Раҷабалӣ бо умед бунёд мекард ва мехост бо ҳамсару фарзанд зиндагӣ ором дошта бошад. тамом адам баис айдаи тиреза фанарӣ гирён мекунам. акай мара дар дор овехтиян, дар инами дорда овехтиян. инами дар дорда овехтиян. вақте мо қати ҳамроҳи додарам будем, гирья кардем. дигар натонистем вай бардошта. акам ки буд мисол акаҷо мо хизмат тамом кардем, вообще-то натонистем ягон вай карда. ман қапидаи содум ҷасади акама, додарам рафт ба сари корча овард, мо акама буридем ба андака. вақте фурвардем замин ва уже аллакай ҷонш ай даст додагӣ буд. Раҷабалӣ Қурбонзода чӯпон буд. 3 сол пеш бо тавсияи волидон бо духтари ҳамсоя издивоҷ кард ва соҳиби як духтарча аст. онҳо то як моҳи пеш зиндагии осуда доштанд. баъди як баҳс миёни зану шавҳар, ҳамсараш ба хонаи волидон рафт ва дигар барнагашт. модари Раҷабалӣ бо ҳасрат ба манзили нимсохти писар менигарад ва аз он афсӯс мехӯрад ки ҳеҷ гоҳ аз дили писараш огаҳ нашуд ва натавонист аз марги ӯ пешгирӣ кунад. чӣ балое шуд ки инами хиштоманаш хусурш ҳамаш бар зидия мегаштанд. дар шавами омадан манам хеле занозуну кӯваку кардам, ба ҳама корш бо мутахид кардем. гуфтем майла биёя. ана ҳамин бачаро телефон мекуне ки биё ҷони мана даст гир. ман айдидори очам безорам, айдидори падару модарам безорам. ман биё буду ки ман салаи биё. и бачи мебиё ки да қасди бачи меша. сайёра ҳамсари Раҷабалӣ ҳоло дар хонаи волидонаш аст. мегӯяд шавҳарашро дӯст медошт ва мехост бо ӯ зиндагиашро идома диҳад. ҳаму бега пурсидем, то як отшо гав задем. гуфтем ки чӣ мегӯяд? мега ки падару модарам мегӯянд ки сириште. ман сар наметем, ман хотири фарзанд намекунам. ман ба вазбинам апаҷон 2 маҳ 3 маҳ шудистам.
وازبین گفته وای خورسان شد که وازبین شدی گفته که من خیلی نمیکنم قیصر دمتی هر چی گفتن میگیرم در همه اویلی خشون چی گپ گذشت نگذشتی در بین همین یک ساعت نیم ساعت آورده خشمی خیره و یا خشون همینجا خبر دارن. марги раҷабалӣ дар ҷамоати ромити шаҳри ваҳдат масъалаи дахолати волидон ба зиндагии навхонадоронро дар тоҷикистон дигар бора доғ кард. сабоҳат маҳмадалиева чанд сол боз дар кумитаи корбозанон фаъолият мекунад ва ҳамарӯза шоҳиди чунин ҳолатҳо мешавад. ӯ аз таҷрибааш мегӯяд никоҳҳои барвақтӣ, ноомодагии ҷавонон ба хонадорӣ, мушкилоти иҷтимоии рӯзгор ва фарқ дар диду ҷаҳонбинии ду ҷавону волидони онҳо низ сабаби вайрон шудани оилаҳо мешавад. ҷавонон пеш аз оила барпо кардан бояд ки ҳаматарафа ҳамдигарро омӯзанд, оилаи ҳамдигарро омӯзанд, муносибатҳои оилавии ҳамдигарро омӯзанд ва баъдан оила барпо конанд. танҳо дар 9 моҳи соли равон бештар аз 8300 зан аз шавҳаронашон талоқ гирифта, наздики 205 зан бо ҳадафи худкушӣ қасди ҷони худ карданд. коршиносон мегӯянд ихтилофи назари волидон ва писару келини онҳо дар аксар маврид ба вайроншавии оилаҳо оварда мерасонад. худкушии ногаҳонии раҷабалӣ дар деҳаи пишамдочи ромид сокинони ин рӯстои баландкӯҳро ҳайратзада кардааст. ҳамсояҳо аз ҳам суол мекунанд ки чӣ гуна як ҷавоне ки бо ҳавас барои зиндагии ояндааш хонаи шахсӣ месохту интизори фарзанди дуюмаш буд, тавонист ин ҳамаро қасдан ба хок барад. ҳанӯз сабабҳои дақиқи марги раҷабалӣ рӯшан нест ва полиси маҳаллӣ ин ҳодисаро таҳқиқ дорад. падар ҳам интизори натиҷаи ташхиси тибби додгоҳӣ аст. устоди донишгоҳ ба ҳам сарояндаи реп. дар назари аввал ин ду пеша то ҳадде мухолифи ҳаманд ва намешавад онро ба ҳам овард. аммо муҳаммад сафар зокиров устоди донишгоҳи муштараки славяниву тоҷикистони русия баръакси онро исбот кард. ӯ дар ин донишгоҳ ба донишҷӯён аз фанни иқтисод дарс мегӯяд ва дар вақтҳои холӣ реп ҳам месарояд. ҳамкорам зарангези наврӯзшоҳ дар шаҳри душанбе пас аз суҳбат бо омӯзгори репсаро ин гузоришро таҳия кард ки ҳоло онро бо ҳам мебинем. муҳаммад сафар 24 сол дорад ва дар донишгоҳи славянӣ аз фанни иқтисод дарс мегӯяд. ӯро шогирдон чун устоди сахтгир мешиносанд. муҳим ин ки муаллим метавонад дар ҳама ҳолат донишҷӯро дарк кунад, дар кори худ ҷиддӣ аст ва этикаи касбиро риоя мекунад. на ҳама шогирдону ҳамкасбонаш аз зиндагии муаллими сахтгир бохабаранд. лаҳзаҳои фориғ аз кори донишгоҳ зиндагии ӯ тағйир меёбад. бо либоси ғайриоддӣ ва бо лаҳни ҷавонон реп месарояд. ӯро бо тахаллуси профессор м мешиносанд. бо баҳои хубу аъло мехондам донишгоҳда, баъд ҷуром ҳамчун батаник мара мегуфтам пастани ки батаникаира ҳеч нагӯен, батаникаира ҳеч нагӯен. баъд истода фикр кардам ки ҳар як батане ки мумкин хича хидмат мекардаги калон шавад бояд профессор шавад. баъд ба ҳамин сабаб худона профессор мондем. ӯ дар реп камбудиҳоро бо ҳаҷв баён месозад. омӯзгорӣ ва репсароии ду пешаи зоҳиран аз ҳам дурро ба ҳам овардааст. донишҷӯро бигӯӣ ки ин кора наки ин хатоа, бира ин китоб бихон, бира китоб бихон. ҳар рӯз агар ба ҳам гуфтам мегирӣ намехонад. дар назараш ки чиро маро насиҳат мекунад, кие маро насиҳат кардиса. ва баъд ман як мисоле меовардам ба ҳамо дар реп мефаҳмондам ки китоб майли нахон ва каме баттар ояндаша нишон медодам. да бигӯем дар реп ин гузориши охири барномаи имрӯз буд. бинандаи арҷманд, мо гузоришҳои дигаре даҳм доштем ки дар ин барнома ҷойгир нашуданд. шумо онҳоро метавонед дар саҳифаи вежаи мо дар канали YouTube озодӣ видео тамошо кунед. агар шумо мехоҳед хабару гузоришҳои аз ин бештарро бихонед, пас биравед ба вебсайти мо cw.ozodi.org. онҳоро дар онҷо метавонед мутолиа кунед ва ҳам тамошо кунед. саҳифаҳои мо дар шабакаҳои иҷтимоӣ низ барои шумо ҳастанд. озодӣ видео канали махсуси мо дар YouTube низ. фардо шуморо бо хабарҳои наву тоза мунтазир ҳастем дар барномаи навиди бомдодӣ. то он дам худо нигаҳдори ҳар яки шумо бошад.